कौलाथो चतुर्दशी खुनु नेवा बस्ती ठेचोया नवदुर्गा द्यया त येलो लाक्री बिजाका जात्रा यागुदु दयदशा कौलाथो चतुर्दशी या ती खुनु अठे येले हया द्यप्याख केना वया चुंगु ख थटे नवदुर्गा द्यया त चतुर्दशी खुनु हे गुन्ह कौलाथो दशमी मोनी सिन ती गुदी खुनु येले हया मान मानेश्वरी द्य नाप्लाकेगु चलन्दु अथे द्यया त येले हे गुछले ठेचया नवदुर्गा भवानी देगलनि से येले तक द्यया वस फापा नाप द्य जुइबले मागु फुक सामान येलया लगन ख तक कुबिया हगु ख अथे कुबिया हे गुछले ले सुयागु छे वस पना त गुदुसा लिकागा जग द्य हे मागु चलन्दु द्य कुहा बिजय बोले अथे छे वस पना त गुदतकी द्य बिजय मखुथैगु जनविश्वास दु लगख थेने धुंका अन पूजा याना द्य या त तिस वस पुंका मंगल बजार तक देसा त्याना वंगु ख अन लिपजक ल्याकुली हया द्य प्याख हुइकुगु ख मूल रूप द्य प्याखने भैरव गणेश सिंगिनी बेग्रिनी कुमारी इन्द्रायणी काली बाराही विष्णुदेवी ब्रह्मायणी गंगा नापयाना चिन्छम द्य प्याख केनिगु ख फुगु प्याख ठेचो या गठु अर्थात माली तेसा केना वया चंगु प्याख ख थते चतुर्दशी खुनु हया हुइकुगु प्याख पुनिया हिने तक हुइका अनलिपा कोचाका ठेचे द्यया तल्लिहा बिचाकुगु ख
थटे अमूर्त रूप थसना चंगु थुगु द्यप्याख गुठी संस्थान लगायत सरकारी निकाय पाखे आर्थिक स्रोत बालक फेना मतगु कारण थुकिया निरन्तरता जुइला मजुइला थैगु आप्लन हेसा बोलना चंगु गुठ्यार तेगु थापुदुसा थुकिया त वाचाका आ गोदावरी नगरपालिका थुगु प्याख संरक्षण व प्रवर्धन यागु तातुना अक्षय कोष पोलिस यागु घोषणा या ठुकुदु